Ebujanti ohima sapoma egusu a all trending na we no new update AJ Majima Gwedi me de ebe somo ebroyimu odifo kum chacha abedi nkomo afa ho sanso na woman na oye shop owner anase store run na ohima ekowi anade no abusia waba empress life so ho na amanfo ebro nsem so review secret kan nsem na ne wona wode saade ni bi edi wo mu no omunyina nso abeche nsem abusia ageka midube room na mabamu no ahu de tuam che wadwen na share video abehwe emo no ebisa entuminka aha eye AJ gossips meaning at the AJ enti no ma yenko ni straight eno a bebebo wo mu se lady bi a okogina ma eye Bono East region Ghana's most beautiful ne din ade Sapoma Angela ohima aneze ohima Angela Sapoma mekasa na obeti ase wakowi ade ukuma setafo amane de nchiremu aba ohwe ya ewo channel ye mu eno na chi na beka che wo se Ghana for no bi akọ life a che se omu kase eye ni subaya no sa na otie amafo so uchiremu a wo ye lesbian eno eni hu se shop run ankasa store run no wadi ka bekasa but yesi nsuo ohwe etapo nchani a waje wo also aba life but before se be call life no so no odifo kum chacha enso abeyu gansem mu mechia obabi a obi a medin de sofu kum chacha em se bbc ewo kumase efa yenua ba fefefe pa a yesi e friend ohima sapoma so dia a wako ye mami bi store a yesi sebe it is alleged yesi wako wia ne ma bi owa etre ni wo media no so bebre da bia ya na meka se asam ba ya na wanya abotere nipa bia etime sofukum chacha ya memempo bi anim guase ena mempo bi nso ahwe ase wa abrabom because asase we so ade ba ko a eya pa wo fomo ha eyi ntwanto so wo saade no waye de a se bone no woni wunya nkopon tam by se wonye bibi da ye de ade ne to so a ya eya pa ti asem ba ya to bo ase so kan Proverbs 14:15 Bible so obi o ye titi kwani ena asem ba ya wajidi ntentam to obi o ye titi kwani bi asem ba da opostu na wajidi ntentam say ya on uko prison enye obi o de prison bia na ye de boye ni ena enye obi ye de asem to ni su bia ena e kire se de ye kan eye no kore ya wo bibia from evidence 18 John chapter 8 no the whole chapter on koto wo ba bi obo adwaman an ka kire Yesu say ye koto na adwaman bo eso pe an ko na be ma ne da so no wo eno no evidence wo me ma me na owo sto mu ose ne ne ma yela no me nyina chini daka ebetumia ka onfo CCTV camera da o me show daka o show a daka eno aye evidence ama Ghana for agiedi if you say nipa say eya we mini aba no wato ni guase akesiem na so awurade emwa no ncheche owure na onyu mfrim mini aba oba pa Kristi to nyum bi se ani guase entuma bia awurade mempabiem medi de osofukum chacha nyame ma wonto ani guase mu na so di fokum enso so e de eno abuja ye free hand yenkopiem ewo empress akachi me baxia ene me mpabo na ma hye no showcase no so mo showcase wo sa ama ni nyina adwiri gui efom me ba nam sa ba hye ntimi na me di me kini share ka yi ni mu no sister epro no michima nchim nam me pro nye se netie ade na me di kini share ma michima me bresei se na wa woso ade ntimi me foso ya me bia po no mu se wa woso gate na ma me niam na ehye woni nyina de ni nyina adwiri gu fom ntimi kwa ntimi ya na me ye na me gire ona me hu say lady no obi aba me shop no ana me call ayi shop no na me say original me ba cho ayi atare ne ba ko pe na se e toye ana o se ya na me say no ayi ane obi aba me ha akonfo be wia me say me hwe ayi na esi wona odropu na esi wona niam e hye so de afiri ne tenti be pe ne fom ba kokura ni ho
ɛna inside no so no ayi no fan showcase na me say e wa anim wɔ na ma hyehyɛ mpabo mu na so bags oyi 4 3 ɛna oyi nsoro so baako Empress me pacho me bo o kasa na ebisa no question me pacho baby awo shop no wo no obi ani ho nipa ni around enipa wɔ hɔ ayi sister bi ton ayi friend Empress Fatash yam picking it beam. sister bi ton wɔtɔn ntɔfe ɛne ayi wɔ hɔ ɛna the next ayi shop so ɛwɔ hɔ no na me de wɔ no gya no ɔso ɔno no ɔmo pam curtains ɛnneɛma nti no ɔno pam na adeɛ nti me de wɔ na agya no to ɔno pam na adeɛ omo wo area ho no bi ehu se wewura ho ɛsesa nneɛma no ɛti wodi etie ɛti lady ni pie yɛ no ti wɔ kɔ no na lady na me de shop ni gya ne sɛ wo anim hɔ na me manim hɔ na no hu sɛ wo pim sister bi ama nneɛma na hwie gu fam ama o peke nneɛma na wɔ fam wɔ enti me ba ya me ka kyɛ ne sɛ amonu obi aba me shop aba bewia me nneɛma no se ani sister fia me yɛ sure sɛ ɛyɛ lady na no wɔ hyɛ down blue no ɛsan sɛ nneɛma na kuta girl no na me ma hu sɛ owura wɔ shop ase mu ya ne sɛ wapim lady no wapim obi ama nneɛma no ebi kuta ne asɛnea ama nneɛma na hwie gu ma ne manim wɔ na no wɔ sa nneɛma no wɔn onim sɛ owura me shop nto no onim sɛ yɛ wɔn ano nneɛma enti pacho we take videos of wardrobe mu nyoma na waye na wo videos na wɔ me phone so ha pacho send my Empress number ni sisi a mate me send ama mate pa send my number na that's no send the videos to my number ni sisi a me send ama okay Send evidence in na me pushing my Carlos see why. Empress number na that's ni papa na send him na dum ti me charge send him na me send my Carlos na forward ni na me send ama pa e me say so eti bag black bi kura evidence o me say sister kasa wada bonkomo anti omo bu no kura no enema na si ni nche no polythene bag bi na si ni nche ne bag bi na kuta no ni nyina ya menema enema ni nyina ya menema me kata mani kura mpo a na kasa me ka nema ga na fa no A to Z metima ka ni nyina ti me ba na me se awrade mawu bag 4 me de ba ko bi age 4 na 4 na kura na eyesei o showcase inside and we yi baako e wo showcase ni top and we yi mienu e wo wardrobe na me se ma hye me 2 pieces ne me tops ne me straight dress no e wo me na no so na ma hye mienu me de bag mienu ahye ne kwa and sa wardrobe ne dia ofa ne nyina enya me koro me bags me slippers ya me ton ya ma hye si wa obi ba ne me yi ache no eno kwa de wa enya baako na Empress a videos na o de beto out wo hwe na nwoma bi sa bebre sisi ne chance ai nwoma sisi ne chance yes na ya me niama slippers no me wo colors pink and green and black and orange sa slippers no ma wanya me kurokura ni wo ja me madam we dey for videos na send the number no why mate me pacho yo mate me send am pacho yo good evening na papa no so de na wo ka say me charge phone nti me wi a ya ka say ya me na ma fa number no ya say azigini na na mu no kra na Martina nyumre ya tesa me akasa kra say mintimin na because won wa azigidi good evening hey madam ya say father she be ya say onu so si we be wi na so Fatash kasa ono kra wa ha Fatash kasa Pamcho like last year mu oba me shop say obeye ni ti into the week 3 and about say obe straight na dey aka na ya wash so then me obi facial e wash shop na me students so ti hon ma mo ye practicals enti no me hon ma na wakacha me say pragia enti na me bag da the bia na accountant ebe ye this kaye den enti na me bag da hon lucky say na me phone so him ad on fa taxi crowd de bia pragia na ya like that guy dey so much phone dey da pragia boy na dey so much you
Praga boy My no, was so facial, much. my nipa kwan facial wie nti no. Me nipa kwan na ma misika, me be fa bag e de misika ahyem na mama nipa kwan facial. Watam me bag, chese watam me bag ni misika na the wig no so ka so ba be wanye o. E na osaje ne bag ne wig ne se obi twɛn no. Nti wontimi nye den. Wontimi nye nti wo edam so be de obeba enam si yo nti okọ ye hia me wie facial na me hu se me bag nda ho ena me busa me student say na me bag no me de ato ha wa na afa ena o so obi anfa no, ye a fake account. na ye hu bag nti ohon ma na me ka chere ne say me owi ba kon ka say ana girl na obai no so no kwa na ye den aba ha obi empie bi nti no ma me hwehwe no nti me frɛ madam fo ba ko na obai so oba na make a chance say girl be a friend or him na waba se obeye niti na oba ka waka so obeye no wanyo e na wasan age wig na ide wako nti okoi me hu me wig ni bio e na me saw life nti me saw life no na nkrofo be yeden e be tag me say sa na ote e sa me do no na ide afa e na me ka say me pe ni picture e na enya ni picture yede e de mam nti me ya life no na ne wo ye lesbian e na ni lesbian pass na ne yeden eba life no say ye den ye gu nanim asenti ye den ye ndoge na me ka say da bi wan fa sika na anya de amba mi ntimi nye de eyi mani ma no e no me ka chem say na me enjoy life no na me gu nanim ase ade chi anopa mbe den omo beba e na me si yo nti ete wono ma anopa na omo baaye na omo busa say ye nden nti ye life na ase me nye obi a me bodua e na me ka say me like MCs kan yesi na om ka chem se no mbe de ombe chia na mse da bi yenya abodua wo so nde ti se ekoye den ekodane ansana ya magiska no enti ye chere mi bebi na me yede me koye na pakon ka chem se ade obeka chem se mi yenie na me ya ne nimbe den ebegu as na mse se scan kra me di agro kra scan mi hu be wa akoye den be wa akoship enti ni lesbian party an ka chem se da bi omo do omo be se be den ebeba ne sa nti mi de menye de minji ska no na me ma mba ba ka chere me se mi di ago na mi ska na dua na ya omabo no ebe de ebenya me nti no mi de minyi meni na de obe de nipa kon ka so obe ya ma me no wanye nti yakoy na nipa kon ka chere me se min like min to kosua na me tro ne di wo kosua no na menye de memfa nhye gya ho na memfa moko emfa ho na me de memfa na me ye nti me ye me won ma na ombe ka chere me se I like ono onya kronfo na nsem bebre na omoka nam ka ase da bi nipa na moka sa no mo amunim se ono na because your friend ni lesbian pastor o ka chere say case bi say ya ba omo solve o say case bi aba say ya omo solve ntino ama ase wa like why confused ntino omunim dia ombe de ombe ka say ombe de ombe papa cho no mai de omu diska na ye de ama mi diska no kra ma anje ebe sinne mansa ntini nka biem me koye case kwa omoro market e ma na ye hwehwe bebi a wote ebe sinne case na so omoro market a yen fa ye new say ehun bebi a wo Patashi akike. lafia law sister Muri anama ya shayari ne shegi ni wallahi. enye izo oba so be ni no ba anya biem o Me ba macho good evening. wasan jivig no asan akọ sister ya hwehwe ni No, bebi yes, kasa. Adia Krachi, good morning. Me pacho, me sister shop no ba ya. Yenya ye video no de ne ba out no. Na me ko Carlos life so e ko explain bibia. Ghana ye selfish papa. The adene ko ye ni se me sister no ma shop ntem. So girl be provisions e won ho. Me ko age life me the evidence ni nyina koma omo by this time the adiasa nyamboa ochina Carlos set 12 obeba life na mako baby incident ni si na ma kire mu ye. My sister no lady ni na be shop ne ma no because oye far away from Tafo. So the case ne koye no
Meme ofie Friday no endra. And omo frame me say omo frame me sister no nyembe drew shop na lady bi aba shop ho. Me pacho obi akọ Nigeria kwan so da muni Nigeria for oboton ketewa bi. Emuna o toton nyoma a omo di hihye mma. Lady na lodi enyoma ne miensa. E de ba akọ ato pragiem. So okwa for the next one no. Sister And a nyabo lady na trans o nyabo tre brofo na odin oh efa ho munim the reason why I make her say yes, yeah, pesami nkuminya, yeah, selfish, no. Or the first one, you go 2 more before second one, no. Lady near friend is Zulfau. And was say, hey, mammy, now they and your man out befa no. Ade open dear wa. And was say, a media, na me tonu store run no. And was say, me fan a lady ni say, what but damn store rabbing. Men a me share store no. Store run on yamai. Store run what to say. Inti nyame beche no no and or describe is store run say woye kokko yen so me so ade ne kire osesi am yetuntum me sister no yetuntum and o say store run yetuntum eye de na wo ka kire me say store run woye kokko wo ya mebo wasum sa na lady no e sha say me eye statement no wo ya mebo wasum one no say say eye me dia enti aso wo begegena no and a lady ni sha se ma na no ye din inti oda chef mo na ho ne eku inti ye na afedi amanfo piepie ba na cars stop me wo video bi a me de be maka los me fan kire obi ada me di video ne be kire mo because me busa ne se me den di a kire no ma ante ne nka inti Oh yeah, na me fan kire my follow. Ain't me yo me pa cho Yes, me. Send my number. I'm gonna send my. yo mo hwe video we obi am post da enie mo he eni aha na ne de ne ko hye cage ni ni I'm sure when I ask me, can see mommy. When you can see, when you can see. No, you can see mommy. Why? ena baby e de so let us away and my obi am posti sa lady we na nka me de be send boss no enti me found number no na me de send we direct sa video we obi am posti sa time no na na de ne me pa cho you enti ye ne eche no ye ne ye nyoma no na ye ne sa nyoma na ekura ne de sa time de no kra de ne enim nipa kra nyoma ne ye ne de enti e ho de ya venture sa nyoma no enti ene ye se de ni be ko police station na boy na ono ma video no circulate ye no boy ne video e say obe fraud no mobile money 4,000 plus enti obudi ne ko police station na me se boy ne ntina brage anim no mo nko na me meba echiri enti boy ne tina brage mu no mudru anim no obi onim tafo bi anim liberty and north side wo eno mu yi boy ni siye so when mu yi boy ni siye enti say boy na ono e fa again no ono na Monday ye kwa akwache no because case ne kwaye esi ye ne store no obia ba ye ho obia ba me sister ho because omunim si ya che no nti obia ba me sister ho so enti lady ne de wo ye criminal papa lady no onye ni papa lady no onye ni papa okowia 3 months wona ansa no oba ye ho
okowia 3 months no ansa no oba ye ho no so lady na no ohwe store no kra no me de koye time a be 7 mu a me de koye omo ye ni omo ebusa no questions for life no so ni nyina esi wontimi nkasa enti ma promise Carlos say nyamu bu ochina de mekọ na me de akwa me de store na akọkire na mo hu different between store na omo de ne share no ene me sister ne store no promise ama me di say me ya mamo We promise ben we ne promise ye de we promise oh ye le de promise so my oh say promise wo me say me de ko amomo because amanfo bebre me say ya ba boa Promise you na me da kwa ba na mo pesa mo. Allegation for Assemania. It's fire promise. So the promise Make a me. na promise. can promise oh ni Ah. say aba the entia na me make no age life no so na amanfo bebre say nya no kore so Ah. age Who say life I no so no promise to sing promise me no. na se aba o can ka say nya promise ni promise no aba me to no me ntwantro na bebre nim say etirimuka no Promise to sing. me dia kasa no sister promise ena se Jodi obi anso de obechi obi aka na akwa se me sister no obi an nyoma ayira bi e ba ye ho enti na me use that word no aha For what say? esa do alla na send miki do yenda suke yin nan kaman ni kuma Oh, ban kaki taba hawo dabo, kan kaki life dabo. wani ba Kaki kai dabo, yazo ya kisa kawo ma. wani problem Sen ka ba sakani yempe. ni da wani ni ake aha bukala Sen ka ba yempe, sen esa ka ba. na send miki nazo kan life Hey, nkina na yeah, send Queen miki Flo Nigeria yanzu send ngano me. do Akosia yenda abe suke na yin semni. nan kaman Eni suna kwa no eka halitta mo ne mo ba akose suke kwa ya so si ati. akobo duawo Abe de na so. ya Flo, so girl, enya no wo. Una Me so bo patch di you magana, una ye the magana. kifro ya si akobo midiana You magana, Queen, you magana. Ba, patch you ai good cikin life morning. ne na zo ga ban taba gan na mace da take Ai, sata ka na ba ke wallahi. trouble wa sama from Asamba Hey, so obi ka do ko ba kwa na wati usu chirechirem. magana lalata na mace. Me say if we ko beti me ko wi akọ Carlos obe wi akọ wi asa mes Ghana for in stew no. Dade na fi no. Obe so Yes, And I you are Queen going Flo, to yes, win you you. call, I'm a camera yes, in the day, Debbie, and as a deal. yes, you call, me Miss say One obe when wi you akọ wi Korea agra guest na in we Tadi in our go. house. Wo. Akosi ya me say obe wi akọ wi agra na we go. aya so na Dade no ntade obe we wi akọ wi. ba mama ye ka we na ye si ye ka we no mama ye face another aspect trouble ntade wo hu ni say normal Enye normal. obi No dia no ye Enye no normal. Say normal. enye sa Normal. ho normal. Enye Carlos enye normal. normal. Carlos oba besi Baby. ya wetimi unim book. Carlos Edi ade we makin dem kan. hu ni say normal Enye Queen. normal. Your it's friend is Enye a serious normal. Queen Flo omu ene akosia. pese Ma men chama de kota make say normal no. mhm so Eye bad habit. O No, say my wo peer bibi pressure, ono the so. money, yes, I peer pressure. Dabi. Your friend. Carlos, who him say lady bin so aba say wama ye ko rapi se ni nua o se den da ma ni nua na wo ma eduabɔ ne ade pie mu nti wa da girl ne se girl ne be na girl no wa ha sisi a an impress me boa Carlos me ade we me hu ni say ke Queen Flow ade we me hu ni say Eh, ho iti da say o ma omu ye hu obi akwala bibi no. ho hwɛ ɛna obi ɔbɛn ɔmo bɛyɛ life bi Carlos de nti ameka sa yɛse wɔ maame time a gay we hyɛ wɔ maame akyi ohwa no yɛse wɔ maame kɔ wie akɔ bi yɛse gay ni Eh, nua bɛrima da prison gay kɔ yɛse akɔ prison aba o yɛse wɔ eh. maame gay yɛse gay ni sua no o maame kɔ wie akɔ bi ɛma ɛnyɛ nti me feel sɛ o ma yɛ obi bibi na wakɛse wɔ mo because wa we ya ɔbɛyɛ saa ma yɛ abo na ku He no said last hour omo one day kwa ɔbɛyɛ Akosia, wawo. ma menka Girl sam no cho. wawo. Me wanamfo bi a me no omu nyini ye. Na omu papa etonton enubone. mhm Omu nyini ye no. Papa for no eya na not intentionally, but ube hu no omu ma no so edai. Omu atro omu no omu so ye bi. Obi wo hono ma na ne papa ekromfo. Ampa obenyini no na ono so de ne papa ne ye no ono so ye de eye bi. Sta ne ma we no eya na eye ida se efri the environment na wonyini wo mu no anase efia wonyini wo mu so But sa no Carlos bin chwa no ade nim we say dem gay we say say obetimi ni generational curse o Carlos nim say gay obetimi ni top arm robbers aye adwuma. nanka 100%. nanka Oba besi ya. of course. Me say ko be wi akọ wi na we But go. Ken, Dade no. Queen Flo, say gay one fast idea we are last na.
Empress gay when yaya the next time I show Onjayo. mugo next time on betchino Onjayo. My sister, nyame you ama not ne send last me chance to kingdom. nyame ama ne last chance Lady Biba ha. Wasu amaya boga bi gala. Ama ne age abe wo hey agye me nsam se sa na otie pa de wo se ebom pa ye man because enye kwa enu nti eno obi bo no nyem se ewiasem bibi nsikwa bibi nsikwa o e wo se ebo na pa ebom because se sa pa na otie na osa ye lesbian ti se bi omu e kan dia abusua mesre wo bom pa ya na wakai no wo de bonidi ohema sapoma Angela tumi bia ne di asie nyame fa ne nsa enka no because we de emu ye wem abusua na say we no update about Sapoma Angela ohema or trendy se wakobia de yenkun denso na egu oni mase chawadwe ne se video yi emo me bisa entumi nka meda wase na mama mo ene hwe makrao